အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုမိုင်းစားချင်းတာစားမဲ့ channel ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စားပြမဟင်းလေးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့တီးတုံဟင်းပေါ့နော်ဒီကဓာတ်နှလုံးတီးဒါကျွန်တော်တို့တောမှာထွက်တဲ့ဟာရယ်နော်ဝယ်ထားတခုမှမပါဘူးတီးတုံကလာဟဲပေါ့နော်အာလူဘာညာတာတကာကိုပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ငပြားကြီးကြောဒီရတီးโอเคခွာတီးโอเคလက်ဆေးပြီးတော့ဆွဲမယ်နော်လက်ကတော့ဆေးပြီးသားပါဗျာဒါတော့နည်းနည်းချော်လေးပြန်ပြီးတော့ကဲစားမယ်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဘာကစားနေဗျာရှယ်ကြီးပေါ့ဗျာရှင်လေးလေးနဲ့ပေါ့ဒီလေးလေးပူလိုက်တာအိုးသမင်းတွေကလဲတာပေါ့အရင်ဆုံးမပြိုင်ကြော်နဲ့နေပြီးတော့စားပြမပြိုင်ကြော်လေးကရဲပြီးတော့ဗျာမကြပစိုးကြောင်လေးနဲ့မွေးနေမပြိုင်ကြော်နဲ့ရင်နေတီးပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြီးတို့โอ้โอ้เจ๊เจ๊ช่วยเนี่ยมุ้ยเนี่ยစီလေးကိုရွှဲပြီးတော့အရန်လည်းမမြောက်ရန်လည်းမနှုတ်ဆူဆူလေးမပြားကြီးကြောပစုံကြောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြားကြီးကြောရှင်းဗျာထားကြပါဦး这鸡怎么才鸡呢？啊，这肉出来的鸡蛋里边，这鸡蛋卖，có mà có, cái này. Không biết bên ngoài có bằng tao phụ là một số là gai xài à? Đã díu đi à đấy, bố lấy ẩu này, màu đánh chỉ nhà hàng, nhưng mà bu, ôi nè mà, ít ra này, lấy đi đắp view lên này. Con lấy thả chỉ lấy à bù đi đi lại đi đó tí đồ thêm nhá chứ gọi là pe lai khỏi này phải mà làm gì pe đồ bà này tiêu đập ra làm gì vô đi gạo tạ cô nào này xuống nè nu phải ạ mình nó làm mà to khu đà là ra ở trong đấy vậy nghe trong này nó là ra đó mấy chú bạn à đó Ừ. อืม
mà con alu mấy sao nhỉ đấy à ai uống à thằng mấy này uống à con này biết xuôi mày biết mày để biết chẳng con mà đấy chẳng con mà đấy xe ẩu ok chủ về cái chân đường này nhưng mà cái gì đấy thì mà cho nó bia tao cùi rồi mày ở cái đấy này anh chào chị Nên bỏ đó, coi người bia cho lên thành sao vậy? Ok, rồi bỏ sai. Thì nên tao bảo. Là đó. Rồi đi. Mày ăn trong lên sao đã? Mày ăn trong này bé. Khai được gì đâu. Con nào? Nếu mà cho để ra là cho để ra mà đúng vậy thì còn sao là bé đi bà xây không biết còn ngoài gì á không biết thế à mọi người nó dùng từ lông vậy còn thế là trắng đừng đừng đấy núp phải bị bác ít phải bị được ok nào xongไม่ทราบကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတည့်ရသည်ငပြားကြော်လေးနဲ့တူပြီးစားပြ
ကျွတ်ရပြီနော်ရလက်ဆက်လုံးပါလေကောင်းလိုက်ဟာဗျာရင်းလေးလေးနဲ့မင်းလားနောက်နေ့တွေမှာဖရဲသီးအလုံးလိုက်ဖရဲသီးကဒါပေါ်နေကြပေါ်သွားပြီရဲချိုမချိုဘောကနေစစ်စစ်အလုံးလိုက်စားပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှလုံးစားနိုင်လဲဆိုတော့ဒီရှိုးလိုက်ကဲဒီနေ့ကတော့ကိုမိုင်ရတော့နောက်နေ့မှာဘိုင်နဲ့ဆက်ပြမယ်ဆိုတော့စက်မြက်လာပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်